Sanibonani guys, kanabukela kule video. Ngizobe nginipha usizo into Youngins episode 2. So sekusekuseni uMahlatsi ukhuluma noma wakhe, uyambingelela, uzama ukufusa ukwenza conversation naye. Uzama ukumenza ukuthi amxolele ngalento leyenzekelile. Uma wakhe kakhulu uqhubeka futhi amtshela ukuthi why ungahlukani nabangani bakho? Why ulokhu uyifaka einkingeni kanje? Athi uMahlatsi angikwazi ukuhlukana nabangani bami yimi lo oqala umlilo. Uma wakhe nje umbona ukuthi futhi uDavid uphelelwa amandla, athatha ifoni amnikeze athi ke since uyifakile kule nkinga uzoskipha wena futhi uzothola indlela yokuthi ukwazi ukuthi uyikhipha yona ke. Lapho ke uMahlatsi ke athole ichance khona ukuthi usezokwazi ukuthi athole ama messages bangami yakhe yakwazi ukuthi futhi aphinde akhulume nabo because selo kwenzekile into le. He was not in touch with them. Bebengakwazi ukumthola because ifoni yakhe ibithathiwe uma wakhe. Athi uma wakhe ke mfana wami ke uzoskipha ke le nkinga le, cela uphume ngisafuna ukugeza because babuyele court manje. Ubuhle uyapractice la nobaba wakhe. Ubaba wakhe uzama ukuthi ahlanganise i statement azosisho lapha yama ese testify. Uyasho ukuthi akasho ukuthi yena ngesikhathi kwenzeka umlilo esikamereni lakhe wese kwidomu yakhe yamantombazane eserumini yakhe wengekho nabo uMahlatsi. Umphindisa over and over again, uyambona nje ukuthi ubuhle usekhathele uthi baba asekhathele kusho mina lento futhi mina ngiyasho ukuthi angifuni ukutestify against abangani bami. Uthi komele utestify umntanami cause emhlabeni uyabhecelwa izinto ngazenzanga, uyabheca amacala ongawenzanga uze utholakala impela umuntu oguilty. Dala mina futhi babe ngibika amacala engingawenzanga. Ngapha uBhalisa benosefaka futhi yele ngoitabu yaqhubeka after detention ke sebenze close uyakhuluma naye ke uyamdlalisa umbiza Miss Apple, le Apple la ivulile le usifako ke bayabuzana ukuthi wena ke since usu bisexual yabo singaba nento nje incane nambona ukuthi sifake uyachazeka ke lapho bayalisa amayesho leyo nto le ukuthi since ese bisexual bangathi kancane bangazama ukuba nento nje yabo bahlanganisayo. Ekhothi ke bahlangana ke uTumelo uyasho ukuthi usaba kangakanani ngale case. Bonke ke nje basho ba express ukuthuka kwabo ukuthi bathuke kangakanani yabo ngale case le ababhekene nayo. Ubuhle ke abatshela ukuthi namhlanje kuzotestify. Ubaba wakhe uyamphoqa ukuthi testify. Ulo khaya asho ukuthi uyavumelana nobuhle yena ngoba lento yabo nje ibukeke ngazuthi bazoyiluza, abanayo case strong. Athi nje umuntu kumele ayimele yena. Athi uTumelo nishanjani ukuthi umuntu kumele ayimele yena lento sisimene kanje. Athi ama ngomuntu uyacasuka athi yasikaza nginikhola nisho kanjani ukuthi umuntu kumele ayimele. Kufanele ngabe sesiyahlangana manje lento abayifunayo vele ukuthi sihlukane ihlakazeke. Kufanele ngabe siqhamuka nestory esisodwa nje esihlangene sikhuluma into eyodwa ke. Asho kubuhle ukuthi ubaba wakhe ke nje neloyala yakhe bam advise ukuthi testify yabo. Athi cela i-break ngisafuna ukuyochama. Athi unelawyer ababu ulo Mahlatsi athi unelawyer abuze noTumelo nawo le lawyer yabo nje bamshiya kanjalo ke frustrated ukuthi banama lawyer lapho yena kanayo lawyer ke. The court ubuhle kuyabiza ukuthi azotestify kuthiwa akachaza istory sakhe ukuthi wekephi ngosuku lomlilo. Asho ukuthi yena wese roomini lakhe edomu yamantombazane wenomngane wakhe kuthiwa igama lomngane wakhe athi uKhaya Jali. Mesethi uMahlatsi azange uqala umlilo. Ithi lo yake umshushisa wazi kanjani ukuthi azange uqale umlilo if wena uthi ubusemedomu yamantombazane? Ubuwazi ngani into eyenzakalayo edomini yabafana? Wazi ngani into eyenzakale erumini laMahlatsi? Ayathule kubuhle ke angazi ukuthi uzob defender athini ke lapho ke. Aqhubeke kumshushisi ke
prosecutor ke mbuzo imibuzo ke ezama yabona ke umlo ingene ke lo yakho buhle ithi nje ibuze udetective ukuthi lo bufakazi wena owabuthola besitofu lobo buthula la ukuthi yisi saqala umlilo ya investigatewa electrician qualified na ithi detective yes mbone nje ukuthi ngathi uyangabaza amehlo sehamba indloke athi ke mina ngine new record ke la investigate a qualified electrician lana khombisa ukuthi ngesikhathi kuqala umlilo kwakune power outage eroomini la accused one which is room lamahlathi ngesikhathi ke kubuya ke ugesi yikho ke ukulayithe isitofu kwenza ukuthi kuqala umlilo ancenge kithathe ukuthi ke icela lobufakazi obusha busebenzeke kule case le sense yababona bekuyi break umahlathi uyathetha lapha yawuthethisa ubuhle ukuthi ngitshelile from ekuqaleni ukuthi ungatestify buka ke manje kwenzakaleni lapha ngaphakathi yini le obuyenza lapha ngaphakathi athi ubuhle guys bengizama nami ukuthi ngindefend ngiyabona ukuthi into testify ibhedile izamile ukuthi ngikhulumele mahlathi ngazama ukuthi ngisikhulumele sonke kodwa ke ngibonile nani umshushisi ukuthi ukhulume kanjani nami umbone yatatazela umahlathi ke usefuna nokukala ke uthi hayi bafethu kuphelile ngathi siyahamba thina siyejela yikho indaba yethu ubabone bonke nje ukuthi ba worried bayatatazela ke manje then ke ulo uamo usiyakhuluma nabe efonini uzama ubehlisa umoya yabo la sebethule khona indaba ukuthi kusasa bayozwa isinqumo sejaji ijaji selisithathile isinqumo bonke bayamanga ukuthi ngokusheshsha ongaka azama ukubehlisa umoya amathi guys asibeni positive khona ufakazi obusho ofikile kuthiwa bathi asinayi guarantee ukuthi lobo fakazi buzosebenza ukuthi asinayi guarantee ukuthi ubibona because siyathina ukuthi umlilo waqala sikhona lapha sonke roomini yamahlathi yabo asihlisana umoya guys so bona kusasa asibeni positive silindele nje okuhle kodwa singatatazeli so yeah guys that's the end of episode 2 see you on the next one bye